санге ба гӯри лайлӣ. филми баҳриддини сабур. дар нақшҳо моҳпайкар ёрова, салоҳиддини шукур, гулбаҳор ғаффорова, садбарги маннон, фурқати саид, зарҷина бадалова, матлуба мирзоҷонова, парвина шукруллоева, баҳриддини сабур, гулмира аҳророва, савлатмоҳ ақназарова, коргардон таҳиягар саллоҳ боқиев, наворбардорон тоҳир шарипов, раҷабалӣ маҳмудов, оҳангсоз илҳом муродов, сарпарасти филм вега фарм. ин хел занаки бадро ман навдидам. хайрат ки фирӯз ба мо ҳамаашро фаҳмонда буд. мо ҳам аз куҷо медонем ки ин духтар бо суман хеш мешавад. дар насиб ҳамин будааст. лекин он чизе ки дар бораи ин зан шунидам аз он ҳам бадтар будааст. хайр шуд очаш, кори шудагӣ шуд. масъалаи тӯйро дидан дар кор. агар фирӯз тайёр бошад, мо тайёр. мо барвақт тайёр будем. маълум ки чӣ хел тайёрӣ. бо ин тайёрият қариб духтари мардумро бо мошин зер мекардӣ. аз ин тайёрият лекин хабар надоштем. худоро шукр ҳамаш ба хубӣ анҷомид. ба ҳамин хотир нахостам шуморо ташвиш диҳам. дар ин дунё ҳеҷ чиз беҳикмат нест. рост. ҳамин чиз сабаб шуду мо ҳам соҳиби келин шудем. ана ҷавоби хуб биёяд. бин чӣ кор кард. на танҳо бахти акаатро пешпо зад, балки бахти туро ҳам дуздид. хаппаки таги таппак. вай мор будасту ин қадар сол мо бехабар. оча, маро назди раисам шарманда кардӣ. дигар ман чӣ хел ба кор меравам? охир мегӯед ки бахтатро дуздид. ҳар чизе ки дар насиби одам набошад, мо онро наметавонем бубинем. чӣ? ту ҳолам пуштиашро мегирӣ? охир вай моро дар назди мардум шарманда кард. ту ҳолам пушти вайро мегирӣ? оча, ма гуфта будам ку ӯ як морай мор. ман ин корро хел намемонам. сағираи сархури ятим. оча, рӯзашро сиёҳ мекунам. оча. чӣ оча? чӣ оча? ту хаб кун. ҳама корро ту расво кардӣ. ба умеди ту шудам. аммо чӣ? бахти туро дуздид. мефаҳмӣ эй духтар, бахти туро дуздид. خدایا اینقدر امتحان بهر کدام گناه همینش نمیرسید که مردم گویند وقتی دختری عمه‌اش را گرفت. آخر من هیچ چیز را نمیدونستم. اگر میدونستم من این کار را هیچ وقت به خودم روا نمیدیدم. لیکن چرا فیروز درباره سومن به من چیزی نگفت؟ آیا او میدونست که ما با هم خویش هستیم؟ اکنون همه فکر میکنند که من این کار رو برقصد کردم. هیچ کس هم ندارم که پشتیبانیم کند. آچه جان، با بودنتون سخت محتاجم. کاش میبودید و این لحظه و همه احساس و احتیاجم رو به شما میگفتم.
اینجا دبریمشنیم جا یگان چای سایه با شاخی چشمو مفتاح در بیا این طرف خیلی بردار این باز بین بودای دیگونا نه آشنا رسیدگی فیگورت به برداره دیگونا بختونا بیشا میانی من اشکنه دیگونا بردار این خود از باز بینم نه میموری اگه چی خوری ها دوموچونده سوری بوده است توبه نمورده ما بخت زیرم دیده نه من همشه فهمیدم وای خیلی نه خانی من نزدیک کو و انتخاب بچه خودش بوده است فهمیدی؟ و نمیه دانسته است که هر دوش خیش گفتی همون روسا که значит не судьба سوری ای کارا اخیل نمیمونه خواه نخواه زخشم ایچ کنه تو هم باشی بجایو همین کارا میکنی بچه تا قدکس کنن دومو تا بدزدن تو با فکرم سریالای بسیار تماشا میکنی فانتازیات رنگی همون سریالای بالیوود نه دیگونه من وقت برای سریالا را تماشا کردن ندارم هر روز در همین کوچه یک سریال سر میشوه تمام میشوه سر میشوه تمام میشوه دمو میکنی سوری انتظارم کی کوکای میبرویم بیهوده انتظار نشو که نوع ایها تمام میشه با نزدیکی توی میخوریم жалко ها روسی هم یاد گرفتی کو برای همین مدرسه را مگرم یاد بگیرم چوت وقت شده نخوندم مگر نه نیمی همین مدرسه ای اروس میجازه نمیشیدم میشیدم دگونه ایده بولو میشیدم چوت با چوت نموردک منم میخوندم همین سعید گرفتن پیش وعدای بسیار بود بعد گرفتنش گپش دیگر شد نماند من خوندنی مرم همین رشکای بهوده شون صدی روم شید نباشه اگنه به همین شسترگیم 2 تا دیپلم میگرفتم رشک میکند؟ به همین افت و اندومت رشک میکند؟ یا رشک میکند که توی شمال نبردارد می؟ ای چوکدای مرا قد بستم عجایبات شیشت خیزم ای تو ده خوش رو در وقتش بچه حواسی مرا میخورد بس اگر همین تو برش کند من دیگه گاب ندارم دخترم من همه اصلی واقع را فهمیدم نا فیروز زنگ زده بود همش را فهموند تو من زیقی نکن دخترم تو در اینجا گناهگار نیستی هر چی که در نصیب آدم باشد همه را میبیند با تهدیدهای احمد هم اعتبار نده در سر قهر هر چی میگوید حالی آرام شود خودم با او گپ میزنم تو دخترم در فکر خودت باش من در کنارتم باید تیزتر از این دختر خلاص شدم میترسم که پیش از رفتنش مرا از این خونه پیش نکند از دست این مار همه کار
ممکن؟ رئیس، برای واقعه اون روزم میخواهم از شما بخشش پرسم. کوشش کردم با مادرم فهمونم، اما کار تا اینجا رسید. هیچ غم نیست دخترم. در زندگی هر واقعه شدنش ممکن. به همه این اهمیت جدی دادن لازم نیست. مهم احترام و باوری از بین نرود دخترم. مبادا از من نبینید رئیس. من با مادرم هیچ چیز نگفتم. همش از نصیب و تقدیر. در زندگی هیچگاه دلمانده نشو. من مادرت را هم میفهمم. لیکن خوبترش چیزی شده را فراموش کنیم. تو هم خودت را اذیت ندهی دخترم. خوب شده است. رحمت برای درست فهمیدنتان. سلامت باشه. خوب. میلش. кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Pardifen Baby ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад Pardifen Kids. Pardifen аз ширкати Vega Farm. чо кардӣ ака? хона айдаст рафтак чӣ? Не брат, рости гап ман худам нахостам гирам ша. Нашид. Чӣ ба? Худат медонӣ ки омада чӣ хел духтаро мақбуланд. о чӣ хел? мо фаҳмидем ки худаш негуфтае ку? дирӯза пай садбарг омад ҳамаша гуфт. Ё садбар як занаки беақлай. Ҳамаи чира кино карда мегарда. Агар мара мефурӣ, ман кайҳо вай духтара мегирифтам. гапа бисёр нака, биё рафтем, духтаро жда дорам. ман гуфтам ку ака, ман хеле коро пиёдаям. ба фикри ман духтари каса ба умед кардан кори хуб нест. як бор фикр кун, мо хоҳар апа дорем. Ак ту ба ин гапа чӣ гуфтанӣ? акай бурҳон, мара нодуруст нафаҳм. ман фикр мекунем ки дар дунё ҳар коре кунӣ дубора ба худат бармегардад. лекин та маълим будай. охир он духтари мардака нафура ҳеҷ ка ҳеҷ корш карда наметавона. чун файрод кардан? ман рафтам. ха бин ака, ман фикри худ нагуфтам. بیا السلام علیکم. سلام علیکم سازی گونه نرزی سیمشکر ابرورد گونه سیمشکر ابرورد کن همین یه بار خودت خرید چه میکنن؟ هیچ کنه میکند گونه او ای خورده رو برد هم یک شیده پهمی و دروزیت هم یک شیده کروگلی شیده رفته ای کسی خدا هم میخورم بناگو ای کسی تو نیکو؟ گپوی خبری نوه گپ زد گونه او خبری نوه از دهانی تو نفهمم از کجا میفهمم من؟ کنی گپ زن؟ چی نویگری ها؟ بعدی کنسرت سوری روزی فوتیهی بنوز همه تینجی یگان گپ خبری نو نیست زیق شدم نیکی زیق شدم به گپ خبر نیکی راست گفتی همه جا جیم لیکن همین مایندری بنوز من با ای قدم اقونه راست در کوچه میبینی نه سلام نه علیک همسایه هم همیخه میشتستی ها توبه ما ترکونه میدونم ما قطی سوز رفت و اومد سلام علیکش ناز ما قطی قطی تو؟ جدا هم سلام علیکش قطی تو ناز بودست کو ای داجی طرفی تو نیم نگاه هم نکرد امونه ها دستوی غوصی تو مرا کجا میبینه او فکر کس که تو خود تو قشتگی انجا ها خدا جان دادست گشت تو روغنو پستر کنی شما با تیچی وا گنده می در زمستان گرم کک
дар тобистон мана ту баям соя додосям ин мурди ай соя доданако биё ана бин ин утоқи келин ба худо гуфтам ки ғайр аз либосҳояш дигар ҳеҷ чиз наорад ана ин фикри хуб опаҷон ин моли дунё ҳамаш меояду меравад лекин ана ин мебелаш беҳад зебо ин мебелҳоро фирӯз худаш дархост кард хеле зебо масъалаи қабули қудоҳоро ман ба ту месупорам қудоҳоро дар ин хона ҷой кунем беҳтар нест ҳо апаҷон ин хона васеътар барои қудоҳо хуб мешавад лекин ҳамин қадар саросимае ҳастем ки мегӯӣ ки пагоҳ тӯй дошта бошем пагоҳ тӯй неву ба ҳар ҳол якум тӯй аст якум фарзанд аст ҳазорон фикр дар сарам чарх мезанад тӯи чӣ хел мегузашта бошад мехоҳам ягон камбудӣ набошад ва ягон кас аз хонаи ман норозӣ наравад не апа бисёр фикр накунед худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад масъалаи қабулу гусели қудоҳо бардошти ман гуфтагӣ бар ин ҳамин матоъи харидаамро як бор бин кадомиашро духта пӯшам рӯзи тӯй яктаашро ту гир гир духта пӯш рӯзи тӯй дар бараки худам хоҳари азизам рано аз пеши хона мегузарию назарат дигар моро намегирад ё ин ки тоҳир дигар иҷозат наметиҳад ки тарафи хонаи мо назар кунем пайсавӣ мебахшед саросема будам бояд ба мағоза равам апаҷон гӯш кун раъно ҳала бая пайсавӣ чӣ хел бо тоҳир никоҳ карда додам ана ҳамон хел ҷудо мекунам гузаштани занашро 1 моҳ шуд 1 писару 1 духтар дорад марди рӯзгордида хушмуомила меҳрубон хонааш бошад беҳтарин тамоми шароитҳо муҳайё аст аз субҳ то шом дар кор аст рано як ба чашмам нигоҳ кун ба он хона ки рафтӣ дигар ба гуфтаҳои ман кор мекунӣ ман бо ту нақшаҳои зиёд дорам азизакам чӣ хел бо тоҳир никоҳ карда додам ана ҳамон хел ҷудо мекунам аз ин бахтат ҳам мемонӣ акнун маро 2 рӯз такак гӯш кун ҳоло ки тоҳир ин корро кард ман ҳам медонам чӣ кор кунам фақат ту инҷо ба ман ёрдам медиҳӣ фаҳмидӣ чизе гуфтам мекунӣ ва чизе ки шуд ба ман хабар медиҳӣ баъди рафтани ман чӣ гап шуд тоҳир чӣ гуфт ҳамаашро мегӯям ҳамаашро бо гӯшҳои худам шунидам баноз падарашро бар зидди ҳама хезонд тоҳир ҳам ба гапҳояш бовар карду ҳатто гуфт ки чораашро мебинам апаҷон ман ҳамавақт тарафдори он будам ки шумо банозро келин кунед лекин баноз бошад бурҳонро қабул накарду вақти суманро гирифт пушаймонӣ ҳоло аз пеш аст лекин он вақт дер мешавад
акнун кори ҳардуямон як аст бадном кардани баноз ҳамин хел бадномаш мекунам ки аз сари косаи никоҳаш мегардад ҳоло фаҳмидам ки банозро ба бозор бурданд барои либосхарӣ апаҷон ҳамин саҳар рафтанд фаҳмом ту фақат дар алоқа бош ва маро хабардор кун ҳоло бошад ба ту ҷавоб аз паси корат шав майлаш айсавр ҳеҷ гоҳ аз он чизе ки шуморо хушбахт мекунад даст накашед бигзор интихоб душвор бошад ҳатто агар мутмаин набошед ки он ба шумо хушбахтӣ меорад ё на бигзор эҳсосот кун шуда ва хушбахтӣ дигар чунин дурахшон ва тобон ба назар нарасад муҳим як лаҳза аст лаҳзае ки хотири он ҳар зуб бедор мешавед бетта чой ана он лаҳзаи дӯстдошта бин духтарон чӣ хел сандуқҳои зебо сандуқҳоро аз инҷо мегирем ба фикрам имрӯзаш тамом сандуқ дар кор не дада барои чӣ дар кор не бо чами сандуқ ва баъзе чизоя тайёр карда монда будам оча ин коратон кори хуб нест шумо ҳам духтар доред чӣ хел метавонед дар ҳаққи духтари дигар кас тӯҳмат кунед ту кори худатро кун муаллима дигар ба ин кордор нашав кори кардагиатро карди аллакай ин ҳамаш насибу тақдир оча ҳеҷ кас моро ба умед накарда буд ку бечора ӯ ҳам аз ин корҳо бехабар буд ҳамин коре ки намешавад аз пасаш нашавед оча чӣ дар кор эй ту бисёр доногӣ накун ба корҳои калоно қуш нашав рава пай корат шав муаллима
من حیرانم. مصلحت پورا پخته بود. آنها باید روز شنبه خواستگاری می آمدن. این خپک تگی تپک چخل آنها را از راه زد نمیفهمم. من که این قدر سال وای بناز رو می دیدم و می گفتم چقدر دختر آرام طبیعت غرضش به یک گام کس نمی رسد. این کارش دیدی ها؟ این کارش دیدی؟ از تو رو گردوند. از بچه نازنین من رو گردوند. این من حالا با ویا نشان میدیم. кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад. Pardifen Baby ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад Pardifen Kids. Pardifen аз ширкати Vega Farm. هر ساعت و هر روزم مثل سال میگذارد. میخواهم روزی تویم هرچی زودتر فرا رسد. همگی چند روزی دیگر مانده است. لیکن احساسی ترس دارم. وجودم رو یک احساس فرا گرفته است که وقتای آخر حتی خودم رو نمیشناسم. تشنه دیدارشم. هزاران اندیشه در سرم چرخ میزند. مادرم هم نیست که نازکی های زندگی را برایم فهماند. من عزم کردم که او را از همه درد و غمهایش رها میسازم. اینقدر با من صمیمی رفتار کرد. من که امیدم را از زندگی کنده بودم. بعد پیدا شدنش زندگی را در چشمم زیبا ساخت. بناز تو با من چی کردی؟ عاشقت شدم. احساس میکنم که غیر از تو کسی دیگر نمیتواند مرا خوشبخت کند. بعد اینقدر حادثه های رخ داده فکر کردم که همه‌اش تمام شد. لیک باز زندگی بار دیگر برایم نشان داد که هنوز هم انسان های کامل، عائله کامل و جوانمردی حقیقی وجود دارد. فیروز نه خبری نه و نه خبری کنه. این خزیقم که دکار نیست من بازی. با چو کردی؟ همین سهر صاحب خونم زنگ زد. خیر 6 ماه پول اجاره تمر. آخر گوش کن. من 6 ماه پول اجاره داده نمیتونم. میدونم. یا خیز میکن یا پولش ته. من کجا؟ زمین با نزدیکی زمستان میشه نمیدونم چی کار میکنم. همین اجاره با اجاره شیشتن دلبازان شدم. مرده که سون روی نمیکنن. اینی روی میکنن خدا بشکر. خیلی زندگی با میرسد. خیلی این اجاره 6 ماه 1 سال داد نمیتونم کن. خیلی همش میشد خدا خواهد انشالله. بیا داریم بشینیم یک چون. نه من سراستی مایم. یک خبری نبا گفتم با تو برسونم. چه خبر؟ درک نداری؟ در محل گپکی کیم کدام بچه با بنوز دستاوازی کرده است. انا برای همین بچه سواری بنوز نگرفته است. یا توبه همینش نمیرسید. این دروغ همش.
من خدا رحمتی مادری با ناز رو میشناختم با ناز خودش رو میشناسم ناز این همش تهمت های این میدونیم این کاری که این همه کاری صبری از خدا نمیترسد وای دختر نامش بدنام میکند تهمت این همین گپ در همین جا گفتی در دیگر جا نگو دختر بدنام نکن فهمیدی؟ تو چی مرا نصیحت داری؟ ما چی کار دارم؟ دیگه کار ندارم اکا که اینجا خبر میبرم اونجا خبر میبرم ایگر ایسری کوچه سرکه که تا اخیری کوچه را همه درک دارم همه گپ میزنم من کار دارم شما خیلی که باشه همین گپ در همین جا مرد فهمیدی انسان؟ فهمیدم من کار دارم دیگه نه من رفتم همین اوچای گلدسته همین اوغوزه را میدونسته باشه ببرم امورا برسونم همین خبرم بعد برم ای پای کارو салому алайкум ака валайкум ассалом ба шумо як гапро гуфтам нашинохтам шинохтани ман шарт нест ака ман ҳамчун як мард бо марди дигар гап задан мехоҳам то ин ки дар зиндагӣ хато накунед хоб ҳамон духтаре ки шумо ба занӣ гирифтанин бокира нест нафаҳмидам ба нозро дар назар дорам чӣ